Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wa qala jalla wa ala: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamo. Hiatud na mo naisab maun ingganap pangadyan pahadarat sing kamo. Sabarang sinabutan sin suara ini. Aming pangadyan bunga sin pag-iman. Aula-aula na bunga sin pag-iman antara sim bariman usog iwan bariman babae. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ayat pengajian na to haruman ini, ayat Suratut Taubah, ayat hikakauhaan tagwalo. Di ayat ini tiyawag sin Allah ta'ala in mga kakasin nila. Mga anak po namo, karum sa adlaw pangayoon na to pa Allah ta'ala, bang mayan kita ni makalamuda jumlahan sin mga manusia kalasahan sin Tuhan diha dunya aula-aula na hadlaw kana-kana. Yari in paltawagan sin Allah ta'ala ayat ini, ha mga bariman usog iwan bariman babae sila sadyan tiyawag. Mga anak po namo, pabila in Allah subhanahu wa ta'ala
manawag tawag habar iman, aun yan kakuyaran dunya, iwan kakuyaran hadlaw akhirat. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, magkaunahan kay taniw kakuyaran dunya. Awla-awla na kakuyaran adlaw akhirat. Tumag na impagnanan adlaw akhirat, halawum simpakubulan. Tengugin niyo mga anak po, in paltawaran sin Allah Ta'ala ha mga kakasiniya. Bariman usog, iwan bariman babae. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu mga bariman usog, iwan bariman babae. Ammalini utuud in rukun imanunum. In papaammalan sin Allah Ta'ala habar iman usug iwan bar iman babae, rukun iman unum. Kauhaan tagupat kajam, natutug iwan bati, malamma iwan makasay, hatulakan iwan bukun hapagtulak-tulakan, in rukun iman unum, subay siyari mabutas, ya ammalan sin bangsa bar iman usug, iwan bar iman babae. May tayad to mga kakasisin Allah Ta'ala, sabab kalna amuyad to impanagnaan, piyahatud sin Allah Ta'ala pakanabihan, iwan nakarasulan, patiap-tiap masa, patiap-tiap umat. Haulihan niya, junjungan tani alaihi salatu wassalam, panagnaan ha Makkatul Mukarrama, iwan ha Madinatul Munawwara. Sambil na si maplag marikatu taniw. Na, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalasahan niya in bariman usug iwan bariman babae. In tanda niya danundaran tiyatawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habat supaya sila gumawgot iwan tumutug in pagtaat nila patuhan, iwan simpagibadat nila patuhan, hari karausan, ligapun iwan sasawun, sin piyagmulkaan sin Allah Ta'ala, la'natullahi alaihi iblis. Mga tuan di hayat ini, in paltawakan sin mahatut si mahatinggi, habar iman usug, iwan bar iman babae, innamal musyrikuna najasun. Sa bunal tuud palman sin Tuhan, in katan sa barang, usug iwan babae, nagsirik sila, nagsakuto sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, najasun sa lummi-lummi pa Allah Ta'ala, in kakahinang nila yaddo. Di hayat ini, piyatumtum sin Allah Ta'ala imbar iman, sabab sila rin mabaya tumayma, sila rin nagaamal, in pagsirik pa Allah Ta'ala, asyirku billah, fahuwa anjasul najasa wa akhbasuha. In pagsakuto, in pagsirik pa Allah Ta'ala, amuna in sa lummi, day nga katan lummi.
Amo na insangi nga katan mangi. Kitaan yung mga tuan, in kahilo alahan, nababaw singgumini. Buwa din kanila. Pikilan nila. Kakahinang nila. Dahil nga sabab yan. Tiyawag sin Allahu Ta'ala yung bariman. Tangkis kamuring halumi nila. Tangkis kamuring hasipat nila. Ayarin niyo injasad niyo. Ayarin niyo inyawalahan niyo. Sabab kal na kauhaan tagupat ka dyan, nangangarap kamo pa Allahu subhanahu wa ta'ala, indila niyo, in jantung niyo, in pito ang gauta baran niyo. Amuyad to mga kakasi sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian piyakuyag kita niyo sin Allahu ta'ala ayat Suratul Syams. Palman si mahasud si mahatinggi qad aflaha man jakkaha. Sabunnal tuud timapana imbar iman usug, iwan bar iman babae. Timappa sinuno. Timappa iwan nagdapa-dapa singkarayawan. Kad aflaha man jakkaha. Timappa singkarayawan, mga bar iman usug, iwan bar iman ababae. Sabab lianuan nila, di sila mabaya kalumian, silumi dengan magkapagkay nila manusia, sinhinang kasirik, unin piyapakay nila, panauhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga tao yan, parmansin Tuhan, timappa singkarayawan dunya, iban adlaw akhirat. Maita, at-tauhidu jakatun nafs. In panauhid pa Allahu Ta'ala, in pamarat saya pa Allahu Ta'ala, zakatun nafs, hipagsutsi, hipaglano sing ginhawa. Puspusun na to na, in dayaw na to, lumawag sinipaglalano, sinbaran, hinang sintao, lokal, international, ipaglalano sa hinang sadyayan sintao. Minitan sadyayan lano. Diyaman sadyayan lano. Sa malaingkan bangin napakay na to. Amin biyata sin Allahu Ta'ala. Kad aflaha man jakkaha. Sabunnal tuod. Timappa na sing karayawan. Timappa na sing karayawan dunya iwan akhirat. In bar iman usug, iwan bar iman babae, sabab lianuan nila, in kabuhi nila, in jasad nila, sin pamarat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, bang mabiya na had tuwing kakahinang nila. Barakallahu fiha, papagbarakatun sin Allahu Ta'ala inhinang nila. Hinang sin jantung nila. Hinang sin dila nila. Hinang sin pito ang bauta baran nila. Barakallahu fiha, papagbarakatun sin Allahu Ta'ala, hakabuhi nila, iwan hakamatay nila. Uningan sin barakat yan, sawabul a'malis salihah. Tungbasan sin Allahu Ta'ala inhinang pamarayaw. Pabila tungbasan sin Tuhan inhinang pamarayaw, tungbasan da isab sin Allahu Ta'ala inhinang pamangi. Inatulan, al-jaja'u min jinsil amal. Intong basan sin Tuhan hahinang.
Apabila manusia himinang simmangi, intong bas niya mangi. Apabila manusia himinang simmarayaw, in marayaw yan, atulan in iagad niya, pagtaat patuhan, ibang pagtaat parasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fiha, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo hamasa na to ini. Dahil hamasa na kauna, aula-aula na hamasa ini. Magkagunahan kita niyo hinang mabarakat. Magkagunahan kita niyo suara mabarakat. In suara mabarakat, amo na ini paglapal na to indeng hatuhan. Magkagunahan kita niyo niat mabarakat. Magkagunahan kita niyo hibang sinpito ang gauta mabarakat. Bang mabihad tuing kakahinang na to. Wayroon mabaya simmangi ing kabayaan singkatan impiburit nila dum iwan adlaw magmarayaw patuhan iwan magmarayaw papagkahiniya. Kad aflaha man zakkaha. Nagparuntungan, hakabuhi, iwan nakamatay. Hinda siyo yan, bariman usog, iwan bariman babae. Maita, wala kialummian. Wala kialummian in jasad nila. Wala kialummian in nyawalihan nila. Wala kialummian in kabuhi nila. Wala da kialummian in kamatay nila. Silummi pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod hayat, wakad khaba man dassaha. Sa bunnal tuod. Timapanasing kalugian. Timapanasing kalugian, bang kalugian kasusahan na. Bang kasusahan na. Di nasan matawang sintao. Yasin masa na to ini. Di nasa ini matawangin kasusahan ini wang taura. Sabab naggugulal marayaw katan. Subaing gulalan sintao, gulalan sintuhan. Subaing tay maun nila ring hatuhan. Naimbiyaon, naggulal pa kaniya. Na mga tuhan, kad aflaha man zakkaha, wa kad khaba man dassaha, sa bunnal tuod, timapanasing kalugian. May ta sila nalugi. Sabab wala nila iya kading kabayaan sintuhan. Impangatod nila, malano sila. Karawa, hapangilal sinsara. Hapangatod sinsara, sila na sa lummi-lummi. Sabab nagsakuto sila patuhan, nagkupur sila patuhan, nag-anyaya sila, di sila makada kabayaan sinallahu ta'ala. Parman sinallahu ta'ala, wailun lil musyrikin. Kasiksaan sa laggo-laggo. Kasiksaan mulka dunya iwan adlaw akhirat. Hamanga sila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, impuunan simbala, impuunan simpitna, impuunan singkatan kalingugan, nalingugin mano siya babaw singgumini, sabab nila. Dahil nga sabab yadto, inbar iman. Aun hipaglalano nila. Magkagunahan kita niyo hamasa na to ini. Pakayon na to ni paglalano. Kabayaan sintuhan. Hipaglalano sinjasad. Hipaglalano sinyawalihan. Uno yan tuhan. Number 1. Al-imanu wat tauhid.
tahqiqul imani wat tauhid. Subay mabunnalim panauhid iwan pag-iman. Bang nabunnalim pag-iman iwan sim panauhid. Sa lano-lano siya patuhan. Bang siya malano na patuhan. Sa lugay niya rin hindi hababaw singgumi. Kasutsihan iwan lano in lialamuran niya. Mga anak po, balikan na mo in ayat, wailun lil musyrikin. Kasiksaan dunya, iwan kasiksaan adlaw hairat ang mga tao nagsakuto patuhan. Ada punin mga bariman usog iwan bariman babae. Malano yung pagkaon nila. Malano yung kabuhi nila. May ta malano, iagad nila yung kabayaan sintuhan. Unin na agad nila kabayaan sintuhan, tahqiqul iman wa tahqiqut tauhid. Nasampurna nila yung pag-iman kabayaan sintuhan, iwan sin panauhid kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hataw Makkah. Hangpo tagto katahon. Damik yan, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hataw Madinah. Hangpo katahon. Uno yan tuan, imbiyeta. Tahqiqul iman wa tahqiqut tauhid. Sampurnaon in pag-iman, iwan sampurnaon in panauhid. Uno yan, la ilaha illallah. Uno yan, ashadu an la ilaha illallah. Mga tuhan yung mga tuhan, yung masa na to ini. Kahunitanin tao maglapal sin lapal ini. May ta, hawiran siya sin syaitan. Adapun mang niya kaya lapalin eh. Nag-ihlas siya patuhan. In kauhan tag-upat ka jam. Diara niya luto manaw. Bukon pagkaunin diara niya luto. Bukon pag-inumin diara niya luto. Bukon sinin diara niya luto. Unin diara niya. Pagkasi iwan paglasa. Namisan na hindi haramusin. Aun visa card mo. Aun ATM mo. Isulog mo na madjamad to pagwasin. Bang wala doon. In bungasin. La ilaha illallah. Bang wala doon. In karayawan sin la ilaha illallah. Umbul hambuk pagkasiwang paglasa. Aturan yun na masya na to ini. Impiagabuldaan sing kamatauran pasalansin. Mayta wayroon mabaya tiu sin. Amunan imbiyata sin nabi hauling zaman apabilay manusia taikuran nila ingkad aplahal mu'minun. Taikuran nila in baita kanila sintuhan kad aplaha man jakkaha. Unin jumatukan nila. Ya'ti jamanun ala ummati. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatu imma sa ummatku. Unin jumatu yan. La yubalil mar'u. Di na magparuli manusia. Majil siya. Masipug siya. Di na magparulihad to. Di na magparuli kumangi siya patuhan. Di na magparuli kumangi siya papagkahin niya. Di na siya magparuli makasipog kayaon kaniya. Di na. Uno sa jem parulihon niya. Magpatauran. Naunin umbol hambuk magpatauran.
Di na siya magparuli. Haram kayaon, manjari kayaon, sulang kayaon patuhan, hikalummi kayaon sinsuara niya, hikalummi kayaon sin jasad niya, hikalummi kayaon sin kabuhi na ibang kamatay niya, di na siya magparuli hadto. Naunin parulihon niya. At takasur, magpatauran. Di siya mabaya sintiw-tiw. Nayari na tuan jimatu, may tayan jimatu. Nalamin silumi si mga tauyan. Ang panghindo simbar iman jukup-jukupan. Wayroon nalipas pa man sintuhan. Ma parratna fil kitabi min syai. Wayroon nalipas atulan. Kaya bay tak namu katan, kaya butangan atulan, ing kabuhi iwan kamatay, way nalipas. Sakali yanin tao mang lilipas. Aulaw na wala kaya butangan hukuman. Kaya butangan na. Maunda kuman kita ni umagad. Inin baita, iniin agarun, inin di agarun. Tura niyo mga Tuhan, nayari na kita ni Uhamasa, di na magparulim manusia, haram kayaon, halal kayaon, hikajil kayaon kaniya, hikasipug kayaon kaniya, hikakangi kayaon sing kabuhi, newan sing kamatay niya, di na magparulin tao simbihan to, bangman mataod tibulong. Na magsusung sa ining kalinguan. Maita, sabab, biya na simpal man sin Allah Ta'ala ayat ini, Ya ayyuhal lazina amanu, innamal musyrikuna najasun. Ay kamu sumuok. Tuhan, bukun hat simuok. Plus. Ay niyo pasuok ka kanin. Taniyo mga anak po. Na, hikaruwa hipaglano sinbar iman. Sing kabuhi niya, iban sing kamatay niya. Puwas simpanawhi, diban pag-iman sa bunal. At ta'atu wal ibadah. Pagtaatan ni mbeta sintuhan. Ngunit pagtaatan ni mbeta sintuhan, nabiya na simbeta yadto, musyrik sa lumi-lumi patuhan. Piang hilumi na sintuhan mo, ay mo pangindayawin. Dahil sa sabihan, ilumi nila, ingkatan pakaradyaan nila. Ikasiksa kanila riya dunya, iwan ikasiksa kanila hadlaw kanakan. Apabila liamuran si mga Muslim, di sila magtaat patuhan. Fahuwa muhbitun li jami'il a'mal. Mabatan ingkatan hinang niya sabab kaya lamuran si lasun. Uningan si lasun yan, lasun kasirik. Hikarua, mangyari pagtaat ng baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Istapun siya sin sulga. Di siya tayo maun sin sulga. Turan niyo mga anak po. Sa lugay ni abuhi, unin baita sin Allah ta'ala. Sa lugay ni abuhi, way tumabang kaniya, way lumasa kaniya. Biha unin makainu-inu. Amo na in mataod malasa, amo na in mataod tumabang. Mayta, magtabang imangi iban mangi. Na. Yan to mga tuwang. Ini katong, ini paglalano sinbar iman. Sin kabuhi nila, dahon nila pakamatay. Sin jasad nila, iwan sinyawalihan nila. Al-ibadah.
Amo na yung pag-ibadat. Puntukan sinibadat bang muhinang. Kakasihan kau sintuhan. Dunya iwan hadlaw akhirat. Bang kau kakasihan sintuhan dunya, tampanan kau ring halummi. Isiwin kaya tampanan sintuhan halummi. Hamasa na kauna. Yusuf alaihissalam. Iwan sin nakauna kaniya, iwan sin sumunod kaniya. Yang kis siya, dahing hangi sing kababaihan. Dahing apit na simbabai. Dahing apit na silingkat. Imakainu ni masanatu ini manglag silingkat ikalarak kaniya. Unim pa man sinallahu ta'ala. Ubus na yung masayad to, jaman jamulay na. Kita niyo yung maghampit. Kita niyo yung biyaitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ummati na po sa nimbiyaitaan. Palman si mahaso si mahatinggi. Linusrifa anhu su. Tiang kis na mo, dahil kaniusop ingi. Igil siya silanggong niya. Kiyangi siya simbabai. Sagawa, tiangkis sinallahu ta'ala. Maita siya tiangkis sin Tuhan. Maita siya tiangkis sinallahu ta'ala. Innahu min ibadina. Karena siya yan, ni Yusuf yan alaihissalam. Nag-ibadat siya simpag-ibadat kabayaan na mo. Mga anak ka po, Yahudi wan Nasara, nag-ibadat sila sing kabayaan nila. Wala iagad. Inarak sintuhan maun kanila. Nabi Allah Musa, wala dayagad. Nabi Allah Isa, wala dayagad. Nah, unang biyeta sin Allah Ta'ala, papamintangon kita niyo. Kan Nabi Allah Yusuf, timatangkis sin Nabi Allah Yusuf ding hamangi, aula-aula na tiyangkis siya sin Allah Ta'ala. Sabab kalasahan siya sin Allah Ta'ala, tiyangkisan ni mga lumi na sabot. Innahu, sa bunar-bunar tuod, in siya yan, min ibadinal mukhlasin. Iagad niya in atulan pag-ibadat kabayaan na mo. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo pag-ibadat. Agaron na to yung kabayaan sin Tuhan. Ayaw kita niyo mag-ibadat, sinibadat, kabayaan na to, kita na to kankuan, singuran na to kankuan. Sa gawa, maun kita niyo, pabiyeta sin Quran, iwan sinadi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab, amo yan yung pagbutukan na to. Amo yan yung pagkakaran na to. Amo yan yung pagmisraan sinatay na to. Amo yan inhitabang kato taniyo, tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Na, yan to mga tuhan. Na, unim biyeta kato sin Tuhan. Paummat sin Nabi. Ibadat sa lagu-lagu. As-salah. Kauhan tagupat ka dyan. Kalaw kau kasutsihan. Insang bahayang makalimahang karumang kaadlaw. Yung pagpuasa makaminsan dahang katahon. Yung panghaji, kaya wajiban kau, mga unsin mong kaminsan dasing kabuhi. Inwaisin, wala na sila kaya wajiban. Sa kawatuan, insang bahayang wajib pakataan. Takasin, wajib da. Mangiusog, kaya wajiban da. Kaya wajiban simpagsambahyang kataan. Na, imbar iman usog, iwan bar iman babae. Kakuyakan nila yung pag-ibadat sa bahayang.
Masusa sila, bang sila rin makasambahayang. Uno yan tuan, masakitan yung hambuk hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa sambahayang makalimang karumang kaadlaw. Ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan aw khams marrat. Mga tuan, kaya nga subuhanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban nagbayta siya, indayaw si magsambahayang. Magsambahayang makalimang karumang kaadlaw. Unindayaw niya yan. In pagsambahayang, biyasin siya kaula-ula, aun tubig, haygad simbay mo, mag-anod-anod, mamaygo kaw, makalimang karumang kaadlaw. Na yung pangasubo, halyab ka min daranihi siya, nakalima kaw na maygo hang karumang kaadlaw. Yung pangasubo, aun pa kalumi na kawin kay mo, bang mo iya ka din atulan, way na lumi na nakapinabaran mo. Sa bang muri ada karunin atulan, gaman kaw limumi. Sabab aun atulan. Turan-tuan, indayaw sin ini panghinungod. In example, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indayaw sin magsambahaya. Biya kaulong niya sin namaygo, makalimahang karumang kaadlaw, sabab yawnin tubig hakid bay mo, yawnin tubig hasingan mo, na impangasubo, na maygo kaw nakalimahang karumang kaadlaw, aung pamakapin luwag mo. In jawab, fakalu layab ka min daranihi syai. Inagi si mga sahabat, ya Rasulullah, way na makapin. Way na makapin luwag niya. Kala sallallahu alaihi wasallam, fajalika masalus salawatil kham. Bihanin kahantang sin sambahayang makalimang karumang kaadlaw. Dahil nga sabab yan mga tuan, imbar iman usog, sa lano-lano patuhan, sa lano-lano papagkahi. Di mang lalamod-lamod hamalumi. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaywan na najins. La yajtami'u ummati. In ummat ko, di mang lalamod-lamod. Di magpamunpun. Hauno. Ala dalalatin. Di magpanglamod-lamod. Di magpamunpun in ummat ko. Hahinang kalaungan. Naliling at tuwan mo bang haunin lalamuran mo. Imbar iman usog, imbar iman babae. Kauhaan tagupat ka dyan, naglalano sila, inpiaglano nila, tubig, iwan pagsabayan. Maita mga tuwan, insambahayang, bangkaw nag-ail hatulan kabayaan sintuhan, rapud darajat. Yang kat sintuhanin darajat mo, nakapila. Bayak-bayak na sintuhan. Sa piyakuyag kau, ang katun sintuhan in darajat mo, hat sadya kau nag-ail. Sa pag-ail hatulan. Bukon pag-ail jabu-jabu. Bukon pag-ail manghaplas, mangharap maripao. Aun atulan. Tamo mga anak po. Bukon mangdanggas, mangharap maripao. Aun atulan. Na, uno yan ha pag-ail sadya. Rapod darajat.
angkatun sinallahu ta'ala darajat. Mga anak ka po, hajaman na to ini, magkangunahan kita niyo, angkatun sin Tuhan. Bukon mag-angkat kaniya-kaniya. Ako'y mataas, kamo'y mababa, ako'y marayaw, kamo'y mangi. Way lamud sinyad do. Harap na to pakabayaan sin Allah Ta'ala, lumamod kita niyo mga barimang. Uno, pahapag-ayl sadya. Yamhu bihinnal khataya. Papasuna sin Tuhanin dosa niya. Biya din yung pagpapas. Laong si mga sila. Naghindo ka to tanyo na kauna, yung pagpapas, bang kau humukas na silima mo, magad na hatubig, in dosa silima mo. Aturayan mga anak po. Dahil nga sabab yan, ayaw kita niyo masasawsin signal din nga tao. Umalop kita niyo pa signal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hapag ayil sadya. Dua yaddo. Panaw mo ring ha masjid harap pabay. Panaw mo ring habay harap pa masjid. Uwi mo ring ha masjid harap pabay. Papasunin dosa. Isulat karayawan. Panaw mo ring habay, harap pa uno mo. Uwi mo ring ha, panaw mo, harap pa bay. Uy, panapindit mo. Uy, pa kaya sulat kay mo. Imangi, in kaya sulat kay mo, pamangi. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Uuhon na to, imbaran na to. Ayaran na to, inyawalihan na to. Ayaran na to, ingkabuhi na to. Hapag ayad kabayaan sintuhan. Aula-aula na hamasa na to ini, maaruy kita niyo. Pagkain, parwaing hula, bukon. Maaruy kita niyo, reng hamangi, pamarayaw. Maglain kita niyo, reng hamangi, pamarayaw. Maglain kita niuring hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Murah-murahan, tub-tub na rin ito. Bangmayan kita niyo, yanugaraan sinallahu ta'ala. Karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Mapakay na to ingkatan sa barang. Biyayta sinallahu ta'ala, tumangkis kita niuring hamangi, aula-aula tumangkis kita niyo, deng halumi, biyayta sinallahu ta'ala, pamanga sila, nagsasakuto, naghihinang mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urjukna fa innaka anta khairur raziqin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.